Kasang Hnyf Trip National Youth Front Southern Border Area Hakasengi dengkong ke Alputrik Risau Jalapsan Klarai Bankan Khang Iaid Kali Kremput Nodok Kepo Prabaje Menmek ke Alputrik Risau Jalapsan Surok Balat Dangar Sunatola Umpung ia kini kerai lasimah kajilang ke belong Bentakasengi ke Alputrik Risau Jalapsan Haka balasim mentalang ginungnya kali kamai bakamai na Balat Dangar Sunatola Umpung bat kumju ru ya kitrai kali banya keren kabire ke jinglong jingman jeng Surok ke belas neu tasam ya kan ngi jinglu jingalang la penlong HIB kemudian ha Dangar ya ke balasim menta ki driver hak bela yo menyesim menta penpau le jeng jing kajing kamai ko manski na jing sneu plat ka Surok na kalian ke Hnyf klasim ru karai bakan penlong da kajing ki kalau kembuk po bang Khang Iaid kali nanti po prabaje ke Alputrik Risau Jalapsan bat la ajing kesianu da kinongnya kali kemai kum si benta ban penbor yang suka kan sina penbahano ya de Surok ubak kelang es thongni bode dan ke Hnyf Southern Border Area habakren sekini tok khobol ong ba kaseng klasimi negara kadai nama ba suka kale kuman halokimat jingdawa na benta ban penbahano ya de Surok ulang bakasoka kala bench ba plat ik Surok nado mau senram plangwan broi sadu Balat Umpung mat put kro keblabu jing ya klai kawan jogi pai ba kumta ka sengga simin senjam ban penbol soka padai ban penbhano madoi ketik Surok mentaka sting jangan digasngi Alputrik mentau nai Oktober yang sudah ya ka jing pendulang berangkat buat ki kali try jong ki kali Torres ki bakamai na Balat na Sunatola na Dangar seselong but nila yo ya ka rai resolution pada kata kalong ba Hnyf ban ki ban kesai ban mi pai ba na mata ka isu Surok Balat Umpung pokro hadu mau seram weloi nakaleng jungi kumki noilam jongka seng Hnyf nilai budien badi ai budien ya kani isu bat kam desu ke isu ke berang thamai regala dei ke isu ke basa teng haki menjam sam nila penlong ya ke jing Khang Surok hoi adien bang nila penlong ya jing ki nakaliang jong ka PUD department kalau persang katla kat ya de bor jong ka lengba u ii jong ka Mosram division PUD roads kila persang ban repair marmot ya kini ke Surok tang spangpor kumbasi banai ar banai ngelayo ban ngelayo ek Surok baba kabla pen aram ya ki kali kamai ki try ki kali private bat kum terter dan retang hadin arbanai ke Surok la prapambiang berkata ke daw ko penlong yangi ba ngim kwa syu ban yo ya kanika ban yo iya kanika jing marmot lani repairing reke ai ke bang ngi na leng jokai Hnyf ngila angnut bat ngi kwa baka sorkar kadai ban ai yangi da ke Surok ka bapaka ka Surok ke bapaka ka Surok ke bahe namar kum bakalong menta teng hawaya kitrok kitko tang ban pas kali la isyap ti bat pinyu ilang ba ki social media ba bubun ki jingja ke ba kini kitrok kitko ki kala